Iyi ni BBC Gahuzamiryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'umugoroba i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Anne-Marie Niwemwiza. Ndabasuje mwese abakomeje kudutega amatwi mbahani ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Turi kuwa kane tariki 13 ukwezi kwa munani umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu hagiye kwibandaho. Umuyobozi w'urwego rushinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda yatawe muri yombi n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Leta ya Uganda yo irashishikariza impunzi icumbikiye gusubira mu bihugu zikomokamo kuko amafaranga yo kuzifasha agenda aba makeya kurushaho. Kuri uyu wa kane kandi mu gihugu cya Zambia miliyoni z'abaturage zazindukiye mu matora rusange aho batoye perezida wa Repubulika, abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'abahagarariye abaturage mu nzego zibanze. Nk'uko bisanzwe buri wa kane tubafitiye n'ikinamico urunana. Aya makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Ikaze nanone ku makuru yacu ku buryo burambuye. Umuyobozi w'urwego rushinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Emile Bienveni akaba akekwaho ibyaha bifitanye isano n'impushya zatanzwe ku nganda zivugwa ko zikora inzoga zitujuje ubuziranenge. Uyu muyobozi yeretswe itangazamakuru kuri uyu wa kane ku cyicaro cya RIB ari kumwe n'abandi bakozi batandukanye ba leta biganjemo abakoreraga urwo rwego rushinzwe ibijyanye n'ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa. Inkuru irambuye turayibaza Jean-Claude Mwambutse. Inkuru y'ifungwa ry'umuyobozi w'ikigo cy'ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti Emile Bienvenu yamenyekanye kuri uyu wa kane. Amashusho yagaragaye mu binyamakuru bitandukanye birimo na televiziyo y'igihugu yerekanye Emile Bienvenu ari kumwe n'itsinda ry'abantu basaga 10 bose baziritse amapingu. Byumvikanira kuri televiziyo y'igihugu, umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB Thierry Murangira yavuze ko Emile Bienvenu bamwe mu bakozi bo mu kigo yarayoboye ndetse nabo mu kigo cy'ubuziranenge bakurikiranyweho uruhare bakekwaho mu makosa yabaye mu itangwa ry'ibyangombwa ku nganda zikora inzoga zitemewe. Abafashwe barimo kandi nabo mu kigo gishinzwe ubuziranenge Rwanda Standards Board ndetse nabo mu buyobozi bw'inzego z'ibanze. Aba berekanywe kuri uyu wa kane, ariko BBC ntiyashoboye kumenya igihe nyacyo bafatiwe. Iri fatwa ryo mu kivunge rije rikurikira itabwa muri yombi ry'abandi benshi barimo na bene inganda ziregwa gukora inzoga zitemewe ndetse zishinjwa uruhare mu mfu za bamwe mu bazinyoye. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana aherutse gutangaza ko abantu basaga 50 bishwe n'izi nzoga, abagiye kuri 500 bajya kwa muganga kubera indwara zifitanye isano nazo. Inganda zigera ku 150 zimaze gufungwa ndetse n'inzoga zimwe mu zikorerwa mu bihugu bya Kenya, Tanzania, Uganda n'Ubuhindi zikaba zaraciwe ku isoko ry'u Rwanda. Kuri ubu inkundura yo guhiga izi nzoga no kuzimena irakomeje mu gihugu cyose, aho abashinzwe inzego z'umutekano n'abayobozi bo mu nzego za politiki bagaragara mu ruhame bamena izi nzoga. Kuri ubu abantu barashishikarizwa gutanga izi nzoga ku bushake, ariko ngo abazinangira bazakurikiranwa nk'abazikwirakwije muri rubanda. Kugeza ubu leta ntacyo iravuga ku buryo busobanutse ku bacuruzi bari bararanguye izi nzoga mu buryo bwemewe n'amategeko bagiye guhura n'igihombo kubera imari bashoye barangura kandi ntibashobore gucuruza. Arakoze cyane Jean-Claude Mwambutsa. Kuri uyu wa kane mu gihugu cya Zambia miliyoni z'abaturage zazindukiye mu matora rusange aho batoye perezida wa Repubulika, abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'abayobozi b'inzego zibanze. Ibiro by'itora byafunzwe ku mugaragaro saa 12 z'umugoroba ku isaha yo muri Zambia, ariko abari bamaze kujya ku murongo mbere y'iyo saha bakaba bemerewe gutora. Abaturage bagera kuri miliyoni 8,700 nibo bari bamaze kwiyandikisha ko bazitabira itora. Hanyuma perezida Hakainde Hichilema ushaka kongera kuyobora igihugu muri manda ya kabiri y'imyaka 5 akaba yatoreye i Lusaka mu gitondo amasaha anasaba abanyazambia gukomeza kurangwa n'amahoro. Uwo bahanganye cyane Brian Mundubire nawe yatoye mu murwa mukuru Lusaka, avuga ko ijwi yatanze hari ryo guharanira amahoro, ubumwe ndetse no guteza imbere urubyiruko n'abagore. Abakandida 14 nibo bahatanira kuyobora Zambia, nubwo benshi babona ko ihangana rikomeye riri hagati ya Hichilema ndetse
ndetse na Mundubire. Indorerezi zakurikiranye amatora zavuze ko muri rusange yabaye mu ituze nubwo hari ahagaragaye ubukererwe ndetse n'ibibazo bimwe na bimwe by'imitegurire mu biro by'itora bitandukanye. Ubu amaso yose akaba hanzwe kwibarura ry'amajwi muri icyo gihugu. Kugira ngo umukandida atinde amatora mu gihugu cya Zambia mu cyiciro cya mbere agomba kuba amajwi arenze 50 ariyo yabonye ku ijana. Bitagenze bityo akazabaho icyiciro cya kabiri cy'amatora hagati y'abakandida bazaba bayoboye abandi. Ibyavuye muri aya matora biteganijwe kuzatangazwa mu minsi mike iri imbere. Muri leta ya Uganda barashishikariza impunzi bacumbikiye gusubira mu gihugu bakomokamo kuko amafaranga yo gufasha izo mpunzi agenda arushaho kuba makeya. Minisitiri wa Uganda ushinzwe ubutabazi ibiza n'impunzi Samuel Engola yavuze ko Uganda icumbikiye miliyoni 2 z'impunzi ariko ikabibona amafaranga atagera no kuri 1/2 cyakenewe kugira ngo ibashe kuzifasha. Ibi yabivuze ubwo yaganiraga n'abanyamakuru mu Kampala nyuma yo kugeza ijambo kubitabiriye inama y'akarere yiga ku mpunzi n'abakuwe mu byabo bari imbere mu gihugu. Ni inkuru ya Swaibu Ibrahim mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Engola yamenyesheje yuko hari impunzi z'abarundi hafi 17,000 bemeye gutaha mu gihugu cabo ku gushaka kwabo, nubwo Uganda ikomeje kwakira impunzi nshasha ziva mu tundi turere turi mu intambara muri iki gihe. Uganda isanzwe haye indaro impunzi z'abarundi zirenga 40,000 mu zirenga miliyoni 2 ziri muri ico gihugu. Umushiranganje Engola asaba n'abandi babona yuko mu bihugu vyabo hatekanye gutaha kuko uburyo bwo kubafasha buguma burushiriza kugabanuka. Uganda ihaye indaro impunzi zirenga ku miliyoni 2 ziba mu makambi 18 mu gihugu cose. Kuvaho rero leta z'ubumwe za Amerika zihagarikiye imfashanyo zose zahora ziduha, ubu biratugoye cyane. None turiko turagerageza kurondera abandi bodufasha kugira turonke uko dufasha izo mpunzi. Engola yavuze ko uburyo bwo gufasha impunzi buhari ubu bungana n'icya kabiri cyonyine c'ivyo izo mpunzi zikeneye, akagabisha yuko iryo gabanuka ry'imfashanyo rituma biguma bigorana gusumba guha ivyankenderwa izo mpunzi ziguma ziyongera. Amwe mu mashirahamwe atanga imfashanyo arimwo iry'Ubuyapani JICA yavuze yuko yo abandanya gufasha impunzi muri ico gihugu. Kuva 2016 ikigo cy'Ubuyapani cy'ubutwererane mpuzamahanga JICA gitanga imfashanyo ku mpunzi dufatanyije na leta ya Uganda, kwibanda cyane cyane gushyigikira ibikorwa by'impunzi zibifasha kwishoboza kubaho ubwazo. Uganda ni igihugu kimaze imyaka myinshi gishimagizwa ku nyifato yacu yo kugurura amarembo ku mpunzi, ariko imfashanyo z'abari mu kaga ziguma zigabanuka, ziriko ziratera ibibazo izo mpunzi hamwe n'abanyagihugu bazihaye indaro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dukomerezayo n'amakuru yacu. Icyorezo cya Ebola gikomeje gukwirakwira kuko ubu kimaze kugera mu ntara igera ku ya 6. Umurwayi umwe akaba yapfiriye mu mujyi wa Buta mu ntara ya Bauele. Ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya ndetse no gukumira indwara kivuga ko intara ya Ituri ariyo ikomeje kuba isibaniro ry'iki cyorezo, aho habarizwa hafi 90% by'abanduye iyi ndwara. Guverinoma ya Kongo ivuga ko mu gihe cy'amezi hafi 3 hamaze kwandura abantu basaga 2,500 mu gihe abagera ku 2128 bo bamaze guhitanwa n'icyo cyorezo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko iyi Ebola yamaze kuba icyorezo cya kabiri gikomeye kurusha ibindi byose byabayeho mbere, kandi ko ikwirakwira ku muvuduko uruta w'ibindi byorezo byayibanjirije. Abashinzwe ubuzima bahangayikijwe cyane n'abapfira mu miryango cyangwa se mu baturage batigeze bagezwa mu bigo byita ku barwayi ba Ebola, ndetse n'abatari ku rutonde rw'abantu baba bakurikiranyweho kuba barahuye n'abanduye Ebola. Dukomereze amakuru yacu mu gihugu cy'Uburusiya, aho Vladimir Putin perezida w'icyo gihugu yasuye ku nshuro ye ya mbere kimwe mu birwa byo mu majyaruguru byagiye bigirwaho impaka nyinshi hagati y'Ubuyapani ndetse n'Uburusiya, bituma Ubuyapani buhita bwamagana urwo ruzinduko. Ni inkuru ya Kurumi Mori mu ijwi rya Latifa Mutesi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yasuye kimwe mu birwa bine bigenzurwa n'Uburusiya, ariko Ubuyapani bukavuga ko ari ibyabwo. N'ubwa mbere Putin yaragiriye uruzinduko muri ako gace ibyo bihugu byombi bipfa. Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Sanae Takaichi yabwiye abanyamakuru i Tokyo ko igihugu cye cyamaganye urwo ruzinduko, avuga ko ibyo birwa mu magambo ye ari ubutaka bw'Ubuyapani kuva na kera kandi ko hanakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Uburusiya n'Ubuyapani ntibyigeze bisinyana amasezerano y'amahoro asoza ku mugaragaro amakimbirane yo mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Nyuma y'uko Uburusiya buteye Ukraine mu mwaka wa 2022, ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byarahagaze.
Dukomereza amakuru yacu mu Buhinde aho sosiyete y'indege ya Air India yo mu Buhinde yatangaje ko igiye gutangiza gahunda yo gupima ku buryo bw'itegeko ibijyanye n'ibiyobyabwenge ku bapilote bayo bose nyuma y'uko imwe mu ndege zayo imanutseho mu buryo butunguranye metero 90 ku butumburuke yari irimo kugenderaho mu kirere. Nyuma y'iperereza umupilote yaje gusanganwa urumogi rwa marijuana mu mubiri we. Amategeko asanzwe asaba ibigo by'indege mu Buhinde gukora ibizamini bya hato na hato ku biyobyabwenge nibura ku kigero c'10% by'abagize abakozi b'indege buri mwaka. Nubwo bimeze bityo ariko Air India yo yavuze ko gahunda nshya yatangije hirenze iby'amategeko asaba hagamijwe kongera icyizere ndetse no guhumuriza abagenzi bayo. BBC Gahuzamuryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefoni ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamuryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango kuri podcast. Amakuru yacu tuyakomereje mu gihugu cya Israeli aho hari amakuru avuga ko imiryango 12 y'Abanyapalestine ituye muri West Bank yigaruriwe na Israeli yasabwe kuva mu mitungo yayo mu gihe ingabo za Israeli zari ziri mu gikorwa cyo gukuraho abaturage b'Abanya-Israeli bahatuye mu buryo butemewe n'amategeko. Kuva ku cyumweru abo baturage b'Abanya-Israeli bari bagose abaturage b'Abanyapalestina bari mu ngo eshatu zo muri ako gace bababuza gusohoka. Ambasaderi wa Amerika muri Israeli Mike Huckabee yise abo baturage b'Abanya-Israeli abaterabwoba b'Abanya-Israeli. Ni inkuru ya Yolanel mu ijwi rya Chansar Abimana. Inyuma yaho twigoro twa mbere two kwirukana izo ntagondwa z'Abanya-Israeli zigaruriye ubutaka ridakunze, inzego z'umutekano za Israeli zasuye mu kigwati c'Abanya-Palestina ca Kusra mu gitondo ca kare no musi. Igisirikare ca Israeli cavuze ko casambuye ibibanza bibiri vyari vyarubatswe mu buryo bunyuranye n'amategeko, kivuga ko ico gikorwa cari kigamije gukingira abanyagihugu bahaba. Umukuru w'ico kigwati yabwiye BBC ko Kusra yatangajwe nk'akarere ka gisirikare kabujijwe kwinjirwamwo. Yavuze ko inzego z'umutekano za Israeli zariko zirasaba imiryango kuva mu mazu yayo, amwe muri ayo mazu agacakoreshwa nk'amakambi y'abasirikare. Abo Banya-Israeli bigarura ubutaka bararushirije kugira inguvu kubera kuko kwigarura ibibanza vyagiye birashigikwa na leta ya Israeli iri ku butegetsi uyu munsi. Ivyo vyatumye habiyongerekana rikomeye ry'ubugizi bwa nabi bukorwa nabo bigaruriye ubutaka mu gihe bagerageza kwirukana Abanya-Palestina ku butaka bwabo. Mu mategeko mpuzamakungu ibibanza byose abo Banya-Israeli bigaruriye kuri ubwo butaka bifatwa nk'ibinyuranye n'amategeko. Ambasaderi wa Amerika muri Israeli Mike Huckabee amaze igihe kirekire ashigikira ivyo vyo kwigarura ubutaka yavuze ko iterabwoba abo bigaruye ubutaka bakoreye imiryango yo muri Kusra ari igikorwa c'iterabwoba gikomeye. Leta ya Romania yafashe icyemezo cyo guhagarika burundu uruganda rumwe rukumbi yari ifite rutunganya amashanyarazi rukoresheje ingufu za nucleaire. Iki cyemezo cyo cyatewe n'ingabanuka rikabije ry'amazi mu ruzi rwa Danube ryatewe n'izuba rikabije, dore ko uruganda rwa Cernavoda rukoresha amazi y'ururuzi mu gukonjesha ibyuma n'ibikoresho byarwo. Imashini imwe muzo uru ruganda rukoresha yari yarahagaritswe ukwezi gushize, naho iya kabiri yo ihagarikwa kuri uyu wa kane, bituma Romania hafi 20% by'amashanyarazi yari isanzwe ibona avuye muri uru ruganda. Ikiwe cyatewe n'irihagarikwa ry'uruganda kikaba kizazibwa n'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ndetse no ku mbaraga z'umuyaga hamwe no ku ngufu z'amashanyarazi akomoka ku makara hamwe na gazi. Abakunzi b'urunana reka noneho tubaho umwanya mu rukurikire. Karemera arashimirwa ko ari intangarugero mu kwita ku buzima bw'umubyeyi wonsa n'ubw'umwana. Rero we ngo ntakibashije kwihanganira ibyo Chris asigaye amukorera. N'urunana. Ariko disi rwose umenya ko utanagohetse. Ndabona amaso yawe yabyimbye. Nabyo se. Uzi ko ariko nitekerezaho nkanarira
ibintu kirisa nkorera muri iyi minsi birangoye kubyihanganira sori. Ihanganisha. Uzi umuntu uhamagara akakwihorera ukamwandikira amagambo meza nayo bigasa nko guhinga ku rutare. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira ihanganire ya. Uwo mubabaro wose rwose ufite uzahinduka ibyishimo kuko uriya muvuzi nakurangiye ndamwizeye 100%. Ndabizi Chris arankunda ahubwo n'icyarumari kiba kimuri mu matwi kikamubuza kumva. Yewe humura yurira niyo kizarira umuvuzi namara kuduha umuziniro wo gutuma Chris amuzinukwa burundu. Akaduha umukundi wo gutuma gukunda uzaseka kiriri. Hako nk'ubu yuwe abashaka iki ku muntu muri iki gitondo? Ntashobora kureka ngo umuntu atuze mu biruhuko bye. Muninde se kandi? Muyobozi wangera. Hello. Hello master. Hello. Waramutse neza Leya. Niko? Ndakumva diregite. Wabonye link? Link? Link se iki? Yo kwiyandikisha kugira ngo ukore placement test. Ndumva ibyo ntabyo nzi. Bivuze ko utaraniyandikisha rero. Nta kwiyandikisha gute kandi nkubwira ko ntabyo nzi muyobo. Leya, mushobora kuba muzi ko kubakangurira kwiyandikisha ngo mutangire kwihugura muri rurimi rw'icyongereza ari inyungu zanjye bwite. Oya da, mwarabidusobanuriye ko ari gahunda ya REB na Minedik. Nuko rero, niba warabonye link ukayirengagiza ihutire kwifungura wiyandikisha. Unakora ikizamini kikugenera icyiciro ugomba gutangira kwihugura. Muyobo rwose hari utubazo nari nkirimo tutanyoroheye urebye umwanya. Be serious Leya, kuko abarimu mukomeje gusuzugura gahunda ya English Proficiency. Ndababwiza ukuri ko igihe kizagera mu kazicuza. None nibasanga utageze ku kigero cyagenwe mu rurimi rw'icyongereza ari rwo rukoreshwa mu kwigisha urumva utazatakaza akazi kawe. Ibi ni ibiki mbona Nadi? Oya ntibishoboka. Ubonye ikibazo mu Pascal? Ubonye? None se ko nagusabye isupu irimo inyama, ni gute utinyuka ukama isupu yonyine koko Nadi? Ariko abantu bo mwagiye muri ku busambo koko. Icyo nse nuko inyama nayishyize mu Pascal. Wabona wabonye mpuzu kanyaruka kayimira ugasubira hanze. Ngewe Pascal rugwabiza. Wowe nyine. Hakiya Mungu rwose iryo kosa ntabwo narikora. Hey we. None se nyamigiye. Pascal, winyinisha urutyo. Inyama zisigaye zihenze. Nakubwura biriraho ngaho. Urambwira igiciro hatarimo inyama, no nyama, no mi Pascal. Ariko mbendeme. Karame. Ndemezo we. Karame mama. Ha. Endamwe none nkubaze. None se ubwo ndemeza uramuhamagaye ngo azakemura iki? Wanza n'indi nyama nkirira ngasubira mu kiraka cyanjye kuko Nadi. Ndagira ngo mubaze niba hari umuntu yabonye yinjira hano. Abenza kwishyuza iranyama. Ndeme. Karame. Swana hamagaye waruntuwe. Uri mu biki? Ndaje. Ndemezo nguriya yaje ariko. Kizano senyira ndagihamagaye kikagiseta ibirenge. Ve hano hakintu. Yewe ga. Ubonye iki Pascal? Oh, Nadi. Karame. Ubwo se nubona impamvu aje aseta ibirenge? Niko ndeme. Ayo mavuta na kwiyo supu yagize ite kwiyo mufuka y'ikabutura yawe? Ese uririrwa ubaza koko Nadi? Heba. Ya nyama niwe wayirukanka. Mana nyagasani. Nadi. Ndakumva. Ubu ntiwanyarura indi nkirira ko ubona umuhungu wawe ari we wayibye. Baburetse gato Pascal. Itonde. None se ntangekere buryo cyangwa ibumoso? Njye mpengekera iburyo Patri. Igihe umaze unkorera koko nturabimenyera. Erega abantu bahora bahindura style. Ariko Sereya, usiko nkubonye hano ngatungurwa. Utungwe n'iki se Patri? No kukubona winjira hano kandi nzi kutajya imbizi na mabuja. Mpaje mfite amakuru yose. Naho ubundi nzi ko hari sinahaza. Hangana bakundanye koko. Ukuntu mwigeze guhararana we. Ibyo byihoreresha naho ubundi se nabuzwa n'iki kuza ngo nyisokoreze kandi ari wowe kwaferi wa mbere ubizi neza muri Nyarurembo. Ujye umpamagara rwose ngo amakuru bunduze nkwisokoreze. Buretse Gatureya. Niba telefone rwose urabu byishe dore naringiye. Iby'imisatsi ntibiruta uwo muntu yewe umpamagaye. Ba witonze ari wowe ahubwo. Alo papa? Alo. Ese ko nakumva neza. Papa jya ahantu hari network tuvugane kandi rwose umbwira amakuru meza. Ubuse ko mfite ameza n'amabe mwana wanjye kandi yose nkaba ngomba kuyakubwira. Banza umbwira ameza niyo nkeneye cyane. Amakuru meza nuko imwe mu nka zawe ubu namaze kuyigurisha kandi amafaranga nkaba niteguye kuyakohereza. Ariko rero indi twayibuze. Twayibuze rwose pe. Ngo iki papa? Indi yatorongeda. Yagize irya iraturumbuka iriruka na n'ubu nibikiruka nka simbizi. Twashakashatse twahebye.
bishoboka bite koko papa inka yabacitse ite none se yagucikiye mu isoko cyangwa ni mu rugo none se mwayishakiye ahubwo mwamenyesheje ubuyobozi se ntaho tutageze n'ubu turacyashakisha ziba funga umunwa yamire vuba urumva mama sinzongera mama yewe oya ahubwo ndumva ngiye kukwambura ubusa nkagukubita nkumanitse ndeme urumva naho ubundi wazampombya urimo urabyumva numvaga nkumbuye inyama kandi zahumuraga oya we urambabaza wingurura amatwi arambabaza mbabarira mama yewe imbabazi usoma ntazo mfite ndeme umwana w'ikigoryi ugiye kwigira umujura kabombo nta mbabazi mfite zo kuguha urimo urabyumva umwana habaye ikina yesu we umva wibyivanga bashaka wibyivangamo urimo urabyumva mbwira icyo uje kugura nguhe umvira ahangaha ugende uranakwiya narinje kugura amandazi sawa rero ariko banza ubuhoro uwo mwana nati umwana ni uwanjye ndeka muhoro uko mbyumva urimo urabyumva shaka urabona uko wamugize koko wamukubise umuhambiri wari wabona iki se dore hano ukuri kw'Imana ibi ni ukumuhohotera bikabije uzi ko nta mubyeyi se shaka ubu ndeke ndemeze yigira umujura mbireba nzamukubita nako nzamuca intoki bimubera ikimenyetso urimo urabyumva uzamugira ute Nadine nzumva ndakubeshya se shaka reka ze nshyushye icyuma cyatura ubundi mu myanya intoki ziwe ajya bireba avuge ngo sinzongera kwiba mama yarankebye noneho ndapfuye we munaba ndapfuye we humura ntacyo basha humura rwose ako Nadine ubwo urumva nakwemera gukora ayo makosa sinshobora gutegereza ko ndemezongo azavamo ibandi mpuzamahanga shaka ndamukubita mwihanize ku buryo azajya atekereza kwiba umutima ukamurya Nadine ndakumva nibyo kuko abana bakora amakosa babyeyi tukababa mana nyagasani ariko guhanisha umwana ibintu nk'ibi ngibi bibabaza umubiri ntabwo ari umuti w'ikibazo erega bishobora no kudatuma areka ikosa yakoze ye uzongera wibegeme uzongera wibi wikwisha inyuma ya shaka vayo hano ngukubite neza vayo hano ngukode murabyumva ibihano bibabaza umubiri ntibituma umwana yikosora bimugira igikange bituma atinya ababyeyi be bishobora no gutuma utazongera kumubona da akabikira rwose akigendera nicyo ushaka Nadine ubwo ese kuri umuririmbira niko icecekere mama ndora araje kwiteho rwose ngaho mumpe muhibere amara kwituma rwose ukagira ngo inda ye isigaye irangaye ariko se wonore karame devu sinsanze utunganya umwana amaze kwituma mumara rwose umwanda we nawutaye mu musarane nk'uko mwabitubwiye utimpereza umwana mwonse rero utanakarabye intoki sinigeze niyanduza rwose muga kandi rwose mu kanya ngiye kumwonsa nari maze kuzikaraba uyabanza ukarabe rwose intoki n'amazi meza n'isabune ubone kuza wonsa umwana ibyo ukora ni ibicyonori ndi gukaraba intoki rega urakarabira mu ibasi ukongera ugakaraba mu mazi ukarabye uzi ko ubwo ntacyo uba ukoze kuko wongeye gukaraba wa mwanda uvanye mu ntoki zawe erega amazi yarabuze devu ni ukuri ntacyo ukoze pe ugomba gukaraba intoki amazi azitembaho ku buryo adasubira mu yo ukarabye erega warabinyigishije ngikora iwawe gusa karaba neza no mu nzara wonori kuba no mu kiganza gutyo rwose naho ubundi si umubyeyi ko agomba gukaraba intoki igihe cyose agiye konsa umwana kandi agakoresha amazi meza n'isabune ntubizi wonori ndabizi rwose ni uko numvaga nta mwanda wangiyeho ni ngombwa kuzirikana ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki nk'uko duhora tubibabwira ngaho mumpe mwonse bari bashonje mbese ngahikiye akabere mama maze wiyongereye sibyo bebi ndabona rwose warabimenye neza ugomba gusegura umwana ukuboko ukanamutamika imoko yose ngewe rwose ndiga nkafata kandi nkafata vuba naho ubundi nk'uko nabikubwiraga ni ukuzirikana ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki kugira ngo uyu mwana wawe akomeze kugira ubuzima bwiza ndabizi rwose igihe cyose ugiye kumwonsa igihe cyose umaze gukuraho umwanda w'umwana cyangwa uw'amatungo igihe cyose ugiye gutegura amafunguro no kurya nyuma yo kuva mu bwiherero n'igihe cyose nyine ugeze mu rugo uvuye nko gukingiza umwana cyangwa ahandi hantu nibyo rwose
uribuka kandi ko ugomba gukomeza konsa uyu mwana wawe ntacyo umuvangiye habe n'amazi kugeza yujuje amezi 6. ese ugira ngo ngize ikindi muha Karemera namukiramuga? Karemera rwose ni umugabo mwiza wita ku buzima bw'umwana, aharanira ko yonka neza uko tubibabwira. Aha kwaba hahagazera aremera akirirwa hirimbana ngo abone indyo yuzuye nyine iriho n'ibikomoka ku matungo ngo hato ntazavuga ngo nabuze amashereka. Ababyeyi nk'abo nibo tuba dushaka rwose kuko badufasha gutuma abana bakurana ubuzima bwiza batagwingiye. Uze kumushimirira cyane. Ndabimubwira rwose ko muganga Devota mushimira. Kandi nawe wakoze kuza kudusura muga. Mbese nishimye cyane kubona uza hano iwanjye rwose. Gukurikirana ubuzima bw'umubyeyi n'umwana ni inshingano zanjye Honorine. Oya, abaganga bose ntibabikora. None se ko waje unzaniye ifu y'igikoma n'isukari, izo ni inshingano zawe cyangwa n'umutima mwiza wigirira? Urumva naza kugusura imbokoboko nzi neza ko wandereye abana igihe kitari gito Honorine. Uzi ko Linda na Landry bakigukunda cyane. Umukobwa mwiza cyane w'igitangaza arahasesekaye. Wow. Umwana w'umusore. Ngwiki? Oya se kandi. Oya we, Leya. Ubaye iki? Nari nkwishimiye kubera ukuntu usa neza nzi ko ugiye gusohokana na Chris. Ni ibiki bibaye Leya? Wagize ibyago se sinabimenya. N'ibyago kireya. Leya. Mwarimu yarandangije neza sorry. Nguruki? Nta mahirwe na make nsigaranye yose arayoyotse. Uriya mutindikazi afite umupfumu ukomeye sorry nawe. Oya sha wivuga utyo Leya, wivuga utyo rwose. Mbwira none se yakugize ate? Yakugize ate? Sorry. Urabona nzakura amafaranga yo kwishyura uriya muvuzi wandangiye koko ko Rumarimu yantanga atanze kose. Kose bikugendekeye biti? Uzi ko yamenye aho nagombaga gukura amafaranga ariko agatuma y'ibidayimoni bye. Ngo ngwiki? Ibyo ndabikubwira. Uhuye n'umuhanuzi se arabiguhanurira? None se wambwira ukuntu inka yanjye igira irya igaturagera bakarara bayishaka ikabura burundu kandi bikaba nayishyize ku isoko ngo mbone amafaranga yo kwikiza Rumarimu. Ngo inka iratorongera? Cyane rwose imwe papa yarayigurishije ariko indi yaburiwe irengero. Yego. Urumva atansinze icy'umutwe sori. Aho nagombaga kuvana amafaranga biranze ntituzasubira mu maso y'uriya mugabo tutamushyirayo yaduciye. Mbese arandangije Chris wanjye aramwegukanye birarangiye. Wivuga utyo uretse. Aracyari ibyiringiro rwose. Uragira ngo mvuge ikize? Chris wanjye Rumarimu aramutwaye nta handi na hamwe ntekereza nakura amafaranga. Urumva bitarangiye sori. Urumva inzira zose Rumarimu atazifunze. Wowe urabona hari ikindi twakora ngo tumutandukanye na Chris? Nguriya mu bwihebe. Ubu se urugamba yishuyemo none hagiye kururwana ati. Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
urunana ni narwo rutugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba, aho rero mbashimira kuba mwabanye natwe. Mboneyeho no kandi no kubibutsa ko aya makuru atambuka imbona nkubone kuri YouTube channel yacu hariyo BBC News Gahuza, aho mushobora no kujya mukabonaho ibiganiro binyuranye. Mushobora kandi gusura website ya BBC Gahuza mukabona andi makuru atandukanye ndetse n'imbuga nkoranyambaga zacu. Na makuru yarahagarariwe na Chancellor Abimana, ku buhanga bw'ibyuma twari kumwe na Jonathan Mwangi, naho gendi Anne Marie niwe mwiza. Tuzasubira ubutaha.